Good morning. Te ao manuia, te ao tutoa. Maro lava pa maro atu le nei te ao po le nei aso mata ngofie. Lo na solua o le nei vai aso. Nia maro lava le au solo maro foi le ngā lue maro e tau tai ya e le nei aso. I fe au mga luenga o tau fea ngai ai le nei aso. Ia maro lava ia le ua. Ka ngu mai fo i ngā luenga. Ia o le kau vai aku pe ia o le kau fai whakarikani le isingia. E sau e fai le ngofo lodi fai le ea. Ia, nga le ua o isi au ali i le ma le truck le nga masa inga o whanga. Le ua o i lunga le awala, le la saungi ka manga e o lunga le awala. E o i Phoenix. Ia e malo fo i ngi aso. We kau mai fo i ia. E whakai e rea di ia. Moranga lei ngi fo ia wango ka ua. Ka kou maua inga ngi aso. E whakai rea di i le ora ma le malo si o loo maua pēa. Whawhawina pēa le malo si rea ka e au ma rea ka e au. I ia rea di. Whakai rea di i mea o whawhongia ki whai e i o kako o langa mo kako o la. O li si rea wawenga ka ua. Ma le makango whia o rea kua ia i kako. O le ola ho inga le kake ke maua i rea aso ma le aso. O wale mea mo ia. O le kaimia e ke moe le pō, o le kaimia ki kōwha i runga o lau moenga i le pō. Ia. E sa ore kala ho inga le ua pēia kako inga ngaka ho inga le ua maliu. Kaka ua whioki ua le ese ola. Kusa lai ke moe ke masa ke le oloa po le me e koe ke i mai runga. Pe koe ala. Nga fo i o le ke mea ke maloro e ki kōwha i le pō e. Po se kaimia o le aso, po se kaimia le po e ke moe. Inge e o maka o e moe. Ia. O ngai ngāna le kaiminga e kere o iloa, kere o maukingo po e pe kere o māngakunga kupore me koe mwhai e koe pula mai runga. Ia. O ngai ngāna e whaare e roa. Wanga o le akua e ngati mwhaianga. Whaia wawenga ia o le kuaku le ola ia oe. O le koe whawhangu moi o i runga rea ka e au ma le aso. Ma le kaimi ki kōwhai. Kuso o isi e wawenga o le akua. O whaingale o le kako ke re o māngakungaku a ia. Like we sleep on it. E whaingale e mea ngā e ala Amerika e au, po si kaimia ki kōwha i lau moenga. Po si kaimi ho e ke maloro o e moe. Ia wange i ngā lo ia oe. Whai mō mōru ka kalo i kere i moe. Whai ro ka kalo i kere i moe. E ala mai fo i runga. Whai ro ka kalo ke whawhikai. Whawhikai re ri i ai kere i moe, koe whawhikai re ri i pia e ma rei fua mai i longa whangunga le i a oe ma i le aso, ma lea kaimi, ma lea i tūla e ke ala mai ai oe ma ke mila e kōwhai. E mea re e whawhikai e re ri i ringi, ka e au po ringi aso. O kako mau au ma kako e makamaka mai, kako le makamaka mai ngi aso. Le kako video. Aua ngi i ngalo le alo whane akua. E mawa e kere me whai e kako kamaa. E mawa e kere. E whawhikai fo ina i rea kua e ringei awa ngoa ka ua ia ku inga mai a kako. Ringei aso. Kusa o le awa ngoa le ua ku umai rea kua ia kako ngi aso.
o le avangoa lelei ia le koe mafaufau ai koe whaasa'o ai mea o lou o langa o loo e kaumawhai e kauwhai a walo o lau au ngai le kua a wā anga whape e iei sau se sa whai le kaimi wakea anga ngafi pe isi si nga o ika ai pe nga o whai ese me le kakau i ake au o nga o whai o se ilu mo le li ai umaku le aso anga ngafi o kele i kakalo i le li e wha maa ngalo au o kele i wha maa ngalo i le sa o ika i ai ai o mai e o kele i au lia mai nge yaso ia o so e o ke karikongu ai lo loko ma lo uanganga a koa ia o le unga ka mau le pafi o lo uloa nga o le unga ngai o ia o ia a wafo i nga o le au ke o kele i wha manga ronga kanga ka o lau kei kai o kele i wha ko ese fo i le o ui kai o kele i kakalo i le a kua wha manga ronga wha ko ese mau wha ko ese i ai o le mea la ngai mua rongo winga pengel ke mingel ko malo la e o i solo le lo lau alu ni me le kakau anga alu ia fo i nga e mangkua fo i o ele fai ele ko se ori mo kako kasi aka nga fai ele ko se ori o ngole ali ia le sa ka ngi mo nga ole ai aka ka o ka nga ko umele ko peila o ngala ne o ko ia ka ko fai ka ko filinga pe ke alu ke fia au nga i rea koa pe ke fia au nga ia sa kangi mo nga vai nga e kari kongu ama mau ki ngoa e longa e ke fia au nga i saka e longa ke fia au nga ki apolo mo o ke loa mau ki ngoa e ke fia au nga i rea li fia avelo ola mo Yesu ke bisoa e lang fai ke whawhekai e la re i ngi aso re ngi awangoa re si fo i ngi awangoa o koe maua o e koe maua o a me sa se anga ngafi o sola o le mea nga kupu anga ngafi e koe ai ei mea ngi o me kupu ngi ki sa ungi mo kai au a whai la sa e ika i seisi a whai sa e moa le ti ngā ma le loto ika i se kangaka pe e kere i ka lia ho i Yesu e vea mo wali i mo whaora alo wa bongo le ale today is a good time for you to accept Jesus to pray and ask God for forgiveness to e koe alu ho ingale koe kalangoa i le o e ika i ai me kalakuspa you love your enemies no matter what they do to you please love them, forgive them whaamangalo ia ki lako fo i o Yesu sa le i kau masui le Yesu i lau whasai o ia wa lau whasai o anga manga o e pasakau ro Yesu ia ere i whape aku Yesu ere kakalo Yesu rong ka maa whape fo whape whamure muri e whaise me i lau rangai e se me whape nganku a whaila ngā lofa Yesu i kangakangi ia la mere kakau ia kako kako lofa ia o lai whika mai a kako o ngi ko kako kau musui ia
o le asorangi ke karikongu ngā kuumeire kua kako ke koe fongo ai mea o kako o langa o lo whare kong. Le avangoa le leiangi mangua e le i aise me kupu. Mangua e le o aise me kupu I luma aku le lima mingu ke le luma o kako. I le ngei aso. Loa ko ume le akua le avangoa ringi. E koe wha maalosi e. Ma e koe kulai e. Ma sa wari mai ke pakaulai le li. So, wha ole whiwhianga hoi ngā ringi kai a ongo o le ngifo ia no tā ua hoi ngare o ko umei le kua ia ka ika hoi ngare koe wa ai ei po o whea mea o lo uolanga o lo o se ai po o wha le tonu ai ka kalo I le ri so sangi mai whaani mai o ngala wha sino mai lo na hala mo oe maa kako ki sa wawani ei awai o le whiri o ki Apollo mo ngā wanga au e sau so se mea e ua mo kemi ngai mako I o sau o ki Apollo mo kwa sau e o ai I lou a inga o lau wha ngau o lou ko o lua o ka ngaka e ke whesoso ange ka ngaka e whaingare e ke close ai o sau I le whiri e so e a se whiri se me e ke whaingare e ke pa uai e whaare kongo e lua fo lo langa u aunga I le kua e ruine ai lo relationship ma le li a whai ai a e whakua ma e whamaongi le li e whaingale sosangi mai e le mawhai e ki Apollo ko e loki oe ai a whai fo e alu e ke ua e whale kong le o le akua lufa o le akua a fua o le akua tua ngoa e mawhai a enga e koe alulumo le akua alulumo le akua kakalo I le akua e sosangi mai I lo vai ngai ke vai awange e pa u mai whale kong nga e whaingale nga e ngufo ila ia mai e whape no wai isi keimi e ora ngonga whaingale whape e wale la vai le akua whaalongo so mai I lau whako ese aku le ai peke pa u whaafia e lofa le akua ia oi e lofa le akua ia oi so awalangi e pa u pe o whaafia nga e fall back you still have a chance to come and ask God for forgiveness and serve God again lau kala sawa o a umaro olanga e whaingani tole ono mo kwa a so e se kaka lau kala sawa le whai ako leo e whaalongo mai le nganga o le ako le nganga paia o a use ka ngaka o le mako a fo ia leo langa lau kala sawa le whai kala vau mai foi ke loa o le oranga so le saulo a ko anga me lok ya alu koe foi e foi this came there was a time sa o fai lo kofiki a kongo one of my church that I used to go in Loi Garden Grove sa ave ia maki a kongo lau kana sa o lo fa fonga mai ai ke lo ke vai o le langa ngolai ki a kongo ai e se me fai me la song fu ai kaula skonga o se skonga o nga ke ro o ira kana sa o paule se ki a kongo e ula se kare ki mai ala songa fu
sau le sko ngai o le salu fai fa mangkunga ai ka pa ingo pia sorry kero isi kemi o winga I kongu le ekalesia winga le isi kemi okay loa le sila fia il mako ekalesia ilo uranga sei ai ke lola ukara sa o le fai o ke fa afekai I le aku fa afekai ai le aku I lo ngalo fa mai o ngole le kupo se fa le kongu ya kasua o ka alo I le me le ka kaunga o ye ila o la ka alo o ula I me le ka kaunga o ula kusa le wa ula I le aku le wa ula I le aku ya au ke fa afekai la le aku pe ngo fa ya sau ale aku I long kai sau ale aku I long kai wa kusa le me le kuse o makuai fo ma le mafa fa ma le me o e ka kaunga fai ma le me le ka kaunga fai le ala o ke fa pe kai le I longa suinga fo e longa o langa le o ke fai aku sa o ongi ya alu se ka pa a kau a se ka pa because dinga ai ka pa e mo ya ngi takangi ya o foi le ke ula a fai wa fai ngare kero fai aku la ka ngoi fosi ko e kilo sitariki e ar ke mi ore ko mo e peila wa ro fai ka inga ka ko ia all our smoker you know I'm a hardcore smoker I will go see the fearful o le kanga a fai ke ula e re fai ngo fienga e kuiki it's not an easy thing to quit e mo ko fiu e kuiki ngo kuiki mo mo alwa kasiraso ko e ula fo fai e kero o le va venga le lenga o le va venga ma wa ere I o fai ya umoro ula ka koula e ula e kaunga e kokelo le leia o le whainga kai o le mele o le kuiki o sikariki it's so hard ai kero ngau kakalo I le I whainga le wha mole se swangi mai a o le kampwhainga o kuunga o sikariki ya o mawara o le mea whainga o peu o whaila o maalosi whainga o le mea o kangu wa kuiki ere umi foi ko ula foi ai ke ora ele musu ngole nga pa ia ya u musu ngole nga pa ia ya u ele foi ngale ya u ngalo sikariki foi mele nga pa ia ya o ki foi ia lo malus foi mai san e ke fiu e kuiki nga ke foi e ke ko ula nga ke foi ia lo malus ke ora o fala I mo pula ri winga o le fai lo malus a lo ke kakalo le o ke kakalo e so I le aku a foi ngale fa mo se swangi ma ai ke lo vai medere o nga lo o mga kalo e nga wa fala I fai ngale al me ile a wala e lo nga luenga fai e fai ngale e nga lua mele nga ngole e fai ngale e ko ulsi kaleki I lau mea ngai whai, mea ngai mapaki. E rara au lea ngangang koe sa lea ngangang mai, anga pongi mai. Nga e wa aira I lau mamaru la o whai e iawe. Ma e ko kalo mai. Kalo mai maro loko, ngau. I maro anga pongi. E mo e atara tusi, ya ongi ilo e lima kamakau le mero fai lima ngawari ya aunga ora umanga o ia ke fia fiso soangia I kako ia uso ku whawhingi ki ngā kama
o lo manga o e kuiki sikariki o le awala le kuinga mai le ia o lo anga pong mo lo kakalo o lo loko a ko ia ngau ia ku ulo sikariki ia lea ke lo o ila unga lala i kapa papekai le di mo ko i le ai se mea la ukala sa ke lo ele kai mi ese la fia ula ulai e ke mi o ke maonga ke mi wa uma inga ai pe onga inga ka so o kai fasi ka le ke kam e ka fa pa le maonga la ukala sa o ele ke maka mai de ke ula e ke lo le winga la ukala le fa ke lo le sa o la ukala le fa me on fa e le ese me fa inga ka e le pe ai karikongu ma e fai el me le o musu mai le nganga o le kua ya ki e ka kaunga e fai se mea mamafa o lo mamafa i lo loko o le afo i se mea o lo punkia i lo savalinga ma le kua o le anga pongi ma le kakalo ma le whaatutua kakalo i le kua ma lo anga pongi ai fai la awa fai la ngei wa umaroa ianga e whaangalo la i o le kua ma whaangalo le o le kua ma longa mangianga ya i le whamaungi le kua ma fau i whamangianga le kua ngai mo wa wai ma whai e le kua koe kangwa koe whamangianga koe wa ese mai au awa lai ke whaingare ke masau salu ma e ma whakawa ai whamangianga le kua waku iau ia whapakaire i li yong whamangianga ia kako ia vea wharingi whaasoa se me whamangi e se loto ve whaamalo sie fo se nganga fo i o lo maka mai ngi video ia ki o ko pe onga o whai ako o le akua lofa o le akua fua o te tonu fo i ua ke le aia tangata fo i ua whaasoa le mangi o le tua i o la tua inga mo la tua ora i rungo social media ia e au ngā uma e o me i e whaamanu sia i e whaanga le ingi meo social media e siau ngā i whainga i se whaukuanga fo i po se whaamanu sia ringi au nga whakaua i kako YouTube channel fo i por kako video i le ngi kai au po ngi ya se a maka i kako waso ia a whaira le ki maka ia whamungi ke le ale ri i whi au manga luenga o le ngi yaso longa amkanga inga se yo o long whaingu ia le manga o le tua ia ngā lue atu le mana o le anganga pa ia te o le tina o le tama o le tofine o le uso po se wolo o maka Amerika ko video ni ngi kai ia whamungi ke le ale ri i lo waso o ia pe li ile malosi maleola ia ke o ko ia pe no faiet ia le vano le leile nei le o tu mai le tu tu tatu wa ai mo tu fono ai me o tatu o langa o lo tau fale ton se manua o lo mo pe le tatu o vano e fa fu ia tu le vi inga mal fa tai ile tu ia ono le nei aso matango fie mata ina i whi au manga luenga i ne yaso le tātou whaasoa ia e la tātou o le kau whakaitari a kula usingia le whainga le o le ea o lau le ea o ngofua le truck le lau whaanga ia e la kakusama le vali kui o e se vai po le me wakau ngu mai usingia po me ke walu a kakan ngā le whakaitari mini ia mangu ia kere kako waso ngi yaso kako oro e makal kako waso gusol mere ke au fa pe mai lo pulo o fing o ngalbeng sorry ia o singal be ngalu ka mai sawa e sawu ngo fo oro e mo fa mangu yanga pe o fa ya ko fa mangu ya se ke fa ya ko la au ngai re di e se sumali e uso o ele ke o le au ngai le ri o le sumali ia o fa manguia mai le ri ke kofo i fa manguia ngale ri ia
e mea sui leo langa sui leo langa kere o fai aku e sui ko lua sui leo langa sui leo langa e avero o langa moleri ke fai aku e ino sa uko fo mo mua sa uko kelo nga va esere ko manguya ngo vai mere ko sorry ese leo langa o bokali il mere o yeso a unga wo ko e fo i mai ma ko e koe whaafo winga o ola. Pe ua whaafere anga koe sui ra o langa. A sui ra lea. E rea ira sui ua ma koe sui e sau. A vere ora mo le ria ua kangaka makua hoi le mawhau whau ua i loa hoi le se ma leanga o le o langa se eia. Se eia. Ia ua vai hoi inga le makango pia le ria. Le ara ua koe whamanguia mai le ria a umaro ua inga i lau ko lua ma se whanga. Ne se vi ingara ia ke wa alvi inga o le ku alvi nga o le ke fai aku le fa mangu yanga o le di le wo ko e kofo ia e se sumari o ia la nga luenga e wo pe ia nga luenga non ka mala u sa un fo i ma fai de video o le van ka nga le vai ni la ka ko wo mangu kerenge yaso ko mai ka ko wo lewa ka kahu me ka ko truck ya le la siaki ka ko truck siaki pau siaki ka ofi siaki air siaki le mea nga le fifth wheel ya po le mea o okay siaki po malo pau vai po ere i vai ya fa solo mai luma ya vai ko kongu mea ro ia ia waya po ia wangi se waya liki se ea ya waya eu dava ngai le trailer okay me uma siaki ngaki o pau po le mea nga uele vai ere kangu iai le rima malo lava le ngalue siaki ngo kako ngaki o kako pau ia wangi siaki fa po ele ave truck a wangi siaki fa pe o ko pau fa mole you make sure you kangu ia ola wali ngari ia ola posi ngari la oposi ngale ko me marisia di ngale la o le truck le manko le truck le ngau faunga ia ora wali ila ia le la o nga ngei le o ngei ai o i Phoenix ya ka ko truck ngale la faunga ia number 7 mai ga ko mo fai se lau the next door left move already or no? Maybe next week. Oh, next week? No, 2 more weeks. Any reason why they're moving? Whoever owns it, I think sold the business and so on. Oh. So I don't know why. It seems like they're still making money. Maybe they. I mean, if I had to guess, they're probably some kind of regulation. Oh, okay. Maybe like an inspector came and they say, oh, you can't do this or that, or you gotta, fix this or that. Maybe the person was just like, I don't want to spend money, rather just sell the business. That's what I'm guessing, but yeah, just one today. Just one? All right, brother.
kasi ho al pai la ke la pois ni ese kampangi ya ele kampangi le next door Malavanga Malavanga i fai mo meu o meu kalongi o kalongi ai ko e kong swau ang kapenga lo langa next door ya wo wa kau ele ona le business Via fa alongo atu se leo lo langa mai asea e te fa atu ai ai mana o Yesu e te mawai leo la e fa mawai Ilalo ole sataro Tua tuo e atea Ilalo ole sataro Ilalo ole sataro E felo aia e maia Ilalo ole sataro Ilalo ole sataro Tua tuo e atea Ilalo ole sataro Ilalo ole sataro E filo aia e maia Ilalo ole sataro Ilalo ole sataro Tua tuo e atea Ilalo ole sataro Ilalo ole sataro E filo aia e maia Ilalo ole sataro Ilalo ole sataro Tua tuo e atea Ilalo ole sataro Ilalo ole sataro E filo aia e maia Ilalo ole sataro Ilalo ole sataro E filo aia Ilalo ole sataro Ilalo ole sataro E filo Anyone with $10,000 or more in credit card debt or personal loans may qualify for help from National Debt Relief. Minimum payments could literally keep you in debt for decades. $10,000.
Craving a weight loss solution that actually performs? PIMS can help you access weight loss treatment plans that are doctor trusted, like compounded semaglutide injections.
Trailer. Der laver big deal empty trailer der. Ja. Ako ila iwa piki ko yang umai ko ila ia. Ya ka ko video nga ngia so fa kai kele ar mai mo mai. Fa kai fo ile maka mai. Thank you for tuning in. Thank you for watching our video. O ile ke maka mai. Fa kai mo lo support e fu ya iska nga ka le ke vai ia. Without all my friends isi ka pe kau amu mai foi ngalia amu mai ka ko video ma ngango ska malo isi meu ya lua ka ko idi popole sisi ai pa kai ya ngayo ya ma ko ye subscribe ka ko chen pa kai ya ko kai le maka mai malang me ka kako video ya ai foi kako video nga ngi eso ya iri kili yang ni mea ai pa kai ri o wala kala ka foi nga umman ngi eso fi au manga bang ya ai manguya kele vango ko kuen ngi eso manguya po pa manguya ri ya ki o ko ai manga kua God is good, life is good, and stay positive and dance your life away. Yes, sir!